Ebi n'ebindi bigambo Bishop abiri ariyo Mutaya yorwe ahubwo kushabera beji abarwenda kora ebigezo byabo ebyo kumara umwaka. Bishop abandize kuvugana aho bakuru b'amashomero umukehogo kandi abatira kahama okubine kukozesa kuba kubasa kwebembera kurunja beji. Zishemererwa abo kurango ishomero muri tandu bikora strike every time. Ndetse abana kwabo twaje Bishop twayetiza iki mujyawa hekera muri Bishop kugeza twayetiza abagenzi bandi naragate master this time nagamira da DPC abana bari gukora strike DPC kara bakwati nagambira na chief magistrate strike abo babareto mu koti babatapuzo n'abako Omukisha bakanisa ya biguri ahije bakuru b'amashomero okugera bumwe. Nyina niyo kwanga kushawo kakulenya oyo mushenja mugetu cheka koje mu okeishawo abanyendeno sino bona mutumaka marajeje kukwaka becho koleraho naba fanya wale bakwejiraho naba private bakwejiraho ye kanisa ya kumali uruzale kulimunonga nenda kusimba don't listen to satanic music. Find out what you listen to. Number 3, find out what you eat. I preach in the city of the school. I know what I'm talking about. Muleke kujambe irunji. Kabele tutaka kombe kwa tajina. Compare rate ya washonesta. Abatina uraro. Mazuma chiperete kwa kustere mnonga kwa watu kanisa na rate ya rukoni. Rate ya rukoni kirai mnonga. Atuma kandi kugana ekikora. Bwana musho kawe nyenda kusimra abazana. Okubanza kwagana okatikawagira ngu Mr. Sasha Nelson na Honorable Ambre basigarangi ekanisa bagaruka bakashanga misho kajaga breve mbona bishemo bazima bakashikora mbega tbagereza Obwa hatabeje barukikigana na nomwe noza kushitamira ibyizo byabo habwa sine ya kana kandi gani 13 noza kushitamira bya sine ya mukaga Gashako Anthony Twin.